nekom od vanjskih igrača. Ovo je, kažem, 2 puta uputio težak šut za 3 Arnas Velić. Plus 5. Opet Evans. It's shooting 50% from three-point territory on their 10 three-point field goal attempts for the game. Keenan Evans driving the closer on the floor, which is exactly what Zalgiris has. His name is Keenan Evans, and he is closing. Isaiah Kenan, 32-godišnji Amerikanac, on je prvo ime susreta sa 17 poena. Ovo je njegova čak... Asmeninė gynyba. Rolandas kartu aikštėje su Keenanu Evansu. Evansas prieš Evaną Delorėją. Raginamas žaisti vieną. Tritaškis yra viskas, ką prametė Žalgiris pirmame rungtynių kėlinuke. Ir iškart Žalgiris iniciatyvą susikrovė pirmosiomis minutėmis. Evansas lieka su Rutherfordu. Lambrechtas šiek tiek pasiklydo komandinėje gynyboje ir... Suci nisu ništa svirali. Evans do kraja. Evans 25. koš. Linuko rezultatas 7,8. Žalgiris 1. Ir jau beveik 5 sužaistas minutės. Evansas sprendžia reikalą. Evansas polje galinę liniją, polje. Žalgirisa na najbolji mogući način predvođen prije svih Gecevičiusom i Dolencom. Vidjet ćemo hoće li Keenan Evans. Još jednom... Dar viena proga Žalgiriui. Dimša jau pasiruošęs pasirodyti aikštėje. Tendencijas tarsi Nazą Mitrulongą turėtų keisti, aišku, yra galimybė, kad ir Keenaną. Kaip niekad negali žinoti, su tais apšilimais būna ir priešingai. Būna, jog apšilime nepataikai nieko, tada aikštėje viskas krenta, įtmėtant akmenuką į vandenyną. Dar kartą Evans pergalė. Kauno Žalgiris iškovojo Vilniuje. Dabar jie priekyje 14 taškų skirtumų sužaidus pusantros minutės ketvirtajame kėlinuke. Evansas po driblingo pirmo. Evansas atsidūrė prieš vieną iš Wolves aukšto ūgių, tenais Mėnetas ir pagaliau. Ateni imali blowout utakmicu, laganu pobjedu Panathinaikosa, hoće li tako biti i danas. Evans napala, Evans. Keeping an eye on him, Hayes will get it back. Defense toughening right up here. No coincidence that Kyle Hines is on the floor as that's happened. He'll have to take it on here, Evans. Oh, come on. Can they get a score from it though? Some second chance points. Evans is firing up the three and he... Čekamo njegovu reakciju. Evans protiv Ledeja, Evans po sredini, Evans na Keenan Evans. Evans solidna predstava s njegove strane, iako imao i određenih problema s osnovnim greškama Evansa. Evans i Schmidt sve oko njih se vrti u momčadi. Still, double-digit deficit being faced by Fener. Keenan Evans for three. Radi pre svega Birutisa najčešće ili nekog drugog igrača. Zakomplikovo Evans, ali je izbrojeno. Da je reći u napadu ili obrani. Evans ide od koče, Evans centru za Žalgiris. Evans opet prebacivanje na Kabokla. Risky pass, Ulanovas did well there. Grigonis wasn't far away from us, another steal. Evans, where can he go? Clock is ticking. Can't take it on from there, surely. Oh, yes! Rekli smo 12 Iago dos Santos od ukupno 20 zvezdinih. Evans se diže preko Nedovića. Popas keičiasi ginamaisiais. Panevėžiečiai neleido Bogdanas Meneko atakuoti iš toli. This time Evans opens up the floor with the shot clock running down. Chased by Rivero, but still. Hayes'a.
6 skokova već ima Hayes i evo Evans neće se forsirati, ali hoće, ali ispalo se, zabije, pobjeda u džepu, 2 minute su do kraja. Ulazimo u crunch time, kako su to napisali, ključno vrijeme.